u susret najvažnijim događajima dana iz Srbije i sveta zajedno sa Ivanom Konstantinović i Milošem Milovanovićem. Vreme je za vesti televizije B92. Dobro večer i dobrodošli u Vesti. Dobro večer, ovo su najvažniji događaji dana. Fond za humanitarno pravo tvrdi da ima dokaze da je Ljubiša Diković počinio ratne zločine. Ministarstvo odbacuje navode. U velikoj akciji policije danas u Lazarevcu uhapšeno je 18 osoba zbog sumnje da su trgovali drogom. Gradski odbor naprednjaka traži sednicu predsjedništva i skup podrške zbog napada na premijera Vučića. Vučić sa austrijskim kolegama o situaciji u Ukrajini. Ne može se reći da će Srbija biti odlučujući faktor. Evropska unija proširuje sankcije protiv Rusije, odlučili šefovi diplomatija. Računi Instituta za molekularnu genetiku pod kontrolom privatnog lica Veselina Sjekloće. Mi smo, da kažem, najblaže iznenađeni. Radoš Ljušić predao dužnost direktora Službenog glasnika. Mene nisu uspjeli da smene žuti svojim žestokim napadima u štampi, kao ni crveni svojim potajnim radnjama, mene su smenili plavi. Sutra toplije, ali vetrovito, ponegde i olujna košava, temperatura do 12 stepeni. A da vidimo mi sad šta nas očekuje što se tiče vremena. Pa navodno će biti toplije, ali boga mi će i košava biti jača. U našoj zemlji jutros je najhladnije bilo u Sjenici sa minus 9 stepeni, ali i u ostalim krajevima jutro je bilo znatno hladnije od dnevnih temperatura. Za razliku od prethodnih dana, sunčevi zraci izmamili su nam osmeh na lice, a tako će biti i poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, toplije i vetrovito, ponegde sa slabom kišom, dok se u večernjim časovima kiša očekuje u većini predela, a na višim planinama sneg. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar u Pomoravlju i Podunavlju i na planinama sa olujnim udarima, a na jugu Banata sa orkanskim udarima i do 120 km na sat. Uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 0 do 4, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, toplije i vetrovito. Moguća je i slaba kiša. Duvaće jak jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima i do 100 km na sat. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 11 stepeni. Za vikend malo svežije, ponegde sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. U ponedeljak će biti još hladnije. Susnežice i snega biće ponegde i u nižim predelima, uglavnom u centralnim i južnim predelima. U utorak se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Iako nas očekuje porast temperature, meteorolozi upozoravaju na jak vetar. U svakom slučaju, posljednje radne dane u ovoj nedelji obeležit će sunčevi zraci koji nam uvek donose lepo raspoloženje. Ali već za vikend ponovo se vraćamo kišobranima. Gledali ste Vesti. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz 92. Prijatno večer. Dobar dan, dobrodošli. Vi gledate sportski pregled na B92. Zanimljiv zaista dan za nama. Idemo odmah na najvažnije vesti. Ko je prvi finalista u muškoj konkurenciji u Melbourneu, a ko su finalistkinje u ženskoj? Šta Đoković i Vavrinka kažu pred sutrašnji okršaj? Saša Obradović vraća se večeras u halu Pionir kao trener Albe. Evroliga umanjila kaznu košarkaškom klubu Crvena zvezda.
Sportski pregled je ovim završen. Bulevar u 5 do 5 počinje. Anđelka i Miloš sa vama. Vi ostanite svakako uz program televizije B92. Želim vam prijatan dan.